kai chero Bible i buk me charo lok wajo ni tie kwe dano maromo ang'wen pat ma awaka gi pe kibi kanyo ilobo kany kwe dano ang'wen pat ma awaka gi wilobo petwero kanyo ne ene laming ma oyeng ki cham Angeja medugu dago ot, angeja bedo house girl, angeja medugu dago ot, nyako magidek tugi, kauno kagange, kidong upi medugu kabaga. Unen la ming kau yen kicham, kira fwayo kere lokata. La ming kau yen kicham, tauni peko ne dong pay lobo. Pen peko ne tie men en cham kiken kiyeo. Don't actually anem la ming mau yen kicham tika timeni tige ungeto mau nega chuli dago nego actually lutien actually pe bwaga maduong. Mani di bige ungeto ne wene angeu ni choko cham itemeche ne gire. But bige ungeto wene kuntoni achuli ko duju ngeo ni to matin nego wan machala chuli ene yo tema wany ene lutieno pa wany ibige nge pe mwagadi lo chuli ko wengeo ni utema wany ene yo leading we enare mekelune iloba chuli utema wany ene yo telo wito merok man matin nega chuli ni ene yo telo gi ni kelo gi paga we loba chuli utema wany mai geo nge pene mi sup unyo mi pig deki lutina chuli ma diro mago makutoy monyi weng koko ti wiye to ma padi ki bal mutime loba chuli koko ne ti wiye piman ka ini time ni igeo nge utema wany kachil ki umegine lutieno pa wany loba chuli weng nero ien charo merogo loba chuli nero ien charo merogo angeo pola chuli mapol guling gang kenyu kichwe chwiny pegi twero dok ento an machalo Daniel Soka the voice of the voiceless an machalo dwan jo magi peke nyo dwan jo madwan gi peke atika logo peko gi so in may yeng gi cham ka en lutieno egu maki nego wigi gi maki yako ngom gi ka inieno mo gudwari chipe ikeji ka inieno mo en lutieno ine maki nego wigi gi ki nego wedi gi ki yako ngom gi ni gudwari pe kogi ka ikok chichwad koko ni ikom pig soup pen la ming nguyeng gi cham chan makeri wilobo petwer kanyo ne ti Bible dano mang'eyo kwano Bible wengi ng'eyo wang vuk eno ni char lok chakwana ne from chura pa dokere piny kibino lok ma gwe chini dano makwe dano maromo ang'wen ka gine kiweko gimiyo gi kare chan nyopeko ba gitwero kele ne wilobo petwero kanyo ne ene la ming ma oyeng gi cham angeja medugu dago ot nyako magidek tugi chiu chewno kagange upi medugu kabaga nero Museveni matio piu no refugee adonyi Uganda achuli ki Uganda guweko dugu kabaga unena waka ne lobo tika kanyo ne wilobo petwer chiero ne so mando anel dong kitika pero la ming dok la ming be oyeng gi cham la ming ma oyeng gi cham awaka ne twero pien peko ne cham kiken dok ka oyeng tamani wilobo ne weng mege dong gin matie dano me ya chuli ko weng ni
king kipereter wen ging'eyo ni general tema kachiel ki umegine gene gitie ka yago ng'om iloba chuli gene giti ka konyo yago ng'om iloba chuli gene giti yago ng'om diwo ki dicheng iloba chuli gubu kun gicharo bot lutiro muony pa UPDF kidong bot Rwandese Tutsi daro weng tie ki ng'ech kun giwacho kama leng ni wapeko duju matika time iya pa ki kuom lutino achwili mukeni duju utema wany tiki chien ye chino una ming maki piero kicham tika tawane ibiri genge a sharing video kwenye YouTube manyuru kila Secretary General Richard Oduong gugamo kere chilling me Paul makaro Paul Pierre maunu ti ng'om pa erinayo riema gugamo chilling enuni ki Ministry of Energy and Minerals tinene tie video ini nyuru kama leng kera guto kiyat video ini nyuru kama leng kera Secretary General to duongi gukelu ki grader gubaru yo paga ki ng'om pa erinayo riema uchero paga wakama giti mierne gange ki nwaya kama majdong di lieli yema leng loy weng ot pa Secretary General Richard Oduong Pekenu Richard Oduong gedo ot madit maticharo palace inget pa General Tema kidong ma deketi Roy manu mien McDowell kila meng mu yengi cham tika timene geong e logada ada yam genge achuru we dari logada peruche ada gak kenyu ada pecher kamo ada peruche ada gak kenyu logada pegenge so wabineno mwagadi mala meng man mau yengi cham mi ubigeo kere ngeto man matika nega chuli ngeto man matika munya chuli nge ubibi man ma munya lutia na chuli utia go weye ubibi mu munya lutia na chuli go weye o munya lo chuli go weye la ming mu yengi cham tika tewe ni geonge ibi geonge pe magadi so pe kogi dok pe ingweji kayin mere ni ma escoti mo pegani ayela pe escoti mere tie mere cham ki mulengi ayela pe yini bineno giri chi bi ko ko mingi unye bi ken ko ko cham ma yen kere ni ena ye ukeli ming ukeli pero so gin matie lo bachuli dano wengeo ni pero eni General to duong ayeti kerune ki minne Secretary General Richard to duong timene kane tebi kane wera da ko yam kane lo da gak kenyu ker ke genge nyo ker ngo peruche okay lo da you have nothing to regret ka en Secretary General to duong wadi ni en pega mo chilling me waya mic mo karki ingom ga erna riema ki weken biro mok cha denne do tinda ker video manyuru kira gititi mo jem weng kira go bar ker yo weng ngeno video waya ker ke mati nyuru jem weng so do waneno na ming mu yengi cham dok kamo bigeonge actually buk paloria we jem weng tiki kar ne ya jem weng tiki kar ne kar tie ma wan ben bo bidu nyu pig wang wa kar tie so
umete ki piero la ming ki cham eto la ming mau tio pier ne ki cham mi wego lok ming e gere eto en escort pe boreba en mujia mo pe magwageba en bene pe yero wa boda ba en wor ki tiene me dogang chia yela pedo wakero wangwa winyo yera churi ma waka ko weng eto a churi ma waka ni maduong ta gitie ki chilling maduong do wa juma ti gamente utira churi mo kene magiti wako kiti ki business wako kany giti ki chilling maloyo wa lobo Uganda tiki chilling maloyo NRM government lo pin la ming muyen ki cham pengeo pin pe woro pengeo enuni chidong kai niero mo en lutiena chuli ma wako ni ma yero ki juini kai niero mo go oro dola mo manok ikumi pe ko ke la cho ka go oro be la tin dola mo ikumi chini binera dugi pa dola gin ma dola bitimi kumi gang kenyu chini binera ni miu kara raj dok ming kemu ruode ming timo ngo ming kemu ruode pe kemu ngat mo mapat so la ming muyen ki cham ko mete giri ki miu ni ini biye ni wi ayira kar romo det